الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatirangan, alhamdulillah, dari nasab kita ninubiusan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amuin ikapan sampai na to in kakuyakan niya, paisiw na in tumayma, na murah-murahan, madauhat na to, iniangat na to karayawan din ka na, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na kumagpalugay, untuk malko in waktu, paguro na to kalasan, guru mulia, wailun darugain gagkan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Akabiyaksahan hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. In ganap pangadjian. Amin masih kita niwa pangadjian. Bunga sin pag-iba. Mga kakasing sin Allah Ta'ala, in ayat
ganap pangadjian hiatud na mo maun kaniyo. Ayat ha suratul A'raf. Ayat ka-4 tagtung. Iban ayat ha suratul Anfal. Ayat kay man tagdua. Di ayat ini piyahati kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aula na in ummatina pusan. In pahati ka tu tanyo si mahasud si mahatinggi. Dihi papalupa ka tu tanyo hapanuntum. Tum iban adlaw. Hakakasay iban hakalamba. Hatulakan iban bukun hatulakan. Ipatumtum ka tu taniyo sinallahu ta'ala in nikmat sa lagu-lagu. Sabab bang natumtum na. Kaya ingatan na in nikmat sa lagu-lagu. Nakasud na runhan in nikmat sibi-sibi. Adapun bang natu kalupahan in nikmat sa lagu-lagu ini. Nalupas in yanughara katu taniyo sinallahu ta'ala. Karayawan dunya. Hipagdawhat taniyo sintiyo-tiyo waktu. Diha dunya dahun taniyo mangarap pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasing sinallahu ta'ala, bang ipangasubo unin nikmat yan. Hika isa, azamun ni'am. Insa mulya ni'mat. Ni'matul iman. Amuna in nikmat pamarat saya patuhan. In nikmat pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'adatul abd fi darid dunya wal akhirah. Apabila in nikmat ini, nikmat sa lagu-lagu, di kalupahan sin tao, yammalan sin atay niya, yammalan sin dila niya, yammalan sin pito ang gautabaran niya, kasanyangan niya hakabuhi, iwan kasanyangan niya hakamatay. Mga anak po atiranan, magkaunahan kita niyo kasanyangan hakabuhi dengan Tuhan. Magkaunahan day sab kita niyo kasanyangan dengan kabuhi dahon pakamatay dengan Allah Ta'ala. Uno yan, nikmatul iman. Apabila napakai na tuin nikmatul iman, sabab simpag iman, malayo in kakupur. In pag-iman, karidaan sin Tuhan. In lawan niya pagkupur, in pagkupur, mulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, yarin pa mong si mga sila. Amoy ni papaurul kato sinallahu ta'ala, piyabay tahajunjungan na to alayhi salatu wassalam. Inulihan nila, iwan silimpa nila, nagtag-ipon patuhan. Unin pa mong nilahan nikmat yan ughara kanila sintuhan.
Wa qalu impamung nila, patuhan nila, hakabuhi nila. Alhamdulillah. Ingkatan pamuji-puji. Ingkatan puji-pujihan. Intu punda pujihun amura in nagpapanjari hakatan pia panjari aula-aulana nagpapanjari hamanusia. Amuyan mga anak po impamung nila. Dahil nga umat na kauna, sambil pa umat haulihan. In pamung si mga bariman, usog iban babae, wa qalu alhamdulillah. Ingkatan pamuji, intu pun pujihun, di tu pun intau, misan unu penggulalan niya, intu pun puji-pujihan, amura in maha suci maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mainta yadto. Sabab di manjari intau magpuji patao. Apabila intau nagpuji patao, maaun na iniluhala. Maaun na yung pag-ambulda. Maaun na yung pagtaas tiyaasi. Kakawa, ingkatan manusia, suway inpujihun nila, intupun singkatan pupuji-pujihan, asibi iwandakula harap pamaha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Di tupun ini siu-siu kulalan. Dahil sabab yan, inpamung nila kauhaan takupat kajam, alhamdulillah. Alladhi hadana. Ingkatan puji-pujihan, tunggal patuhan, intu pun pujihun siyara. Maita, amin nagdihil kato, singkatan rijiki, hikabatuk taniyo, hikabatuk sinsiulakan, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, buko nikap, hibatuk niya, patumakliad, tumaykud deng hakabayaan, sin maha suci maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, imbar iman usug, iban bar iman babae. Sabab simpamuji nila, haatay nila, harila nila, hapito ang gautabaran nila, hadan Allah, panduan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makaagad sila kabayaan sin Tuhan, di nila agaruning kabayaan sin napsu nila, di nila agaruning kabayaan sin sahwat nila, di nila agaruning kabayaan sin uno-uno na kita nila iyaban, kaya na naman nila, sababin yadto, makasipug ka nila, iban sipugun sila sin napsu nila, iban sin sahwat nila, apabila nila, tay kuranin pamuji, sin ipon harap patag ipon. Dahil nga sabab yan, mga anak po, hasambahayang pardo, iwan hasambahayang sunat, in suhurun na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Di manghidayatin Allah subhanahu wa ta'ala. Pai siu-siu ipon niya. Apabila siyari mamuji pa Tuhan, apabila siyari magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, in panghidayat, in pagpinda sin pangatayan, bukun suku sin tao, suku sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bar iman usug, iban bar iman babae, ingkatan pupuji-pujihan, asibi iban dakula, tiyudyo nila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, di haayatin ni, aun dua para kala pangadyan. Hikaisa, taijun. Manusia nagparuntungan ha dunya iwan adlaw akhirat. Hikarua khasirun. Hikarua lugi di ha dunya iwan lugi hadlaw kana. Amo yan mga tuan dua. Na hisyuin nakauntung, hisyuin nalugi. Muna-muna mga tuan, palmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk surah. Ingan niya suratul mu'minun. In nagparuntungan, hanikmat dakula, iwan nikmat sini-sini, amura in bariman. Wala nalugpasin nikmat. Sabab mabaya sila mataud karayawan. Karayawan dayng hatuhan di hadunya. Bukon karayawan dayng hatao patao. Sabab wayroon pagbaya sintao. Ingkatan manusia magkarunahan siya karayawan dayng hatuhan. Di siya magkarunahan karayawan dayng hatao. Sababin tiap-tiap tao magkarunahan siya karayawan dayng Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sila uno. Magtulong iwan magtabang. Magtaayon iwan magkasilasa. Apabila mawihatin dagbus niya, in pamung nila alhamdulillahi rabbil alamin, paruntungan dunya iwan hadlaw akhirat. May tayad to, way sammal sinsuara. Di sumammal in lapalin. Sakawa in sumammal amun tao naglapal. In bariman. Pagkawairoon sammal sin lapal. Wayra sammal sin naglapal. In pamung nila. Alhamdulillahilladzi hadana. Lihada wa ma kunna laula. Wa ma kunna linahtadiya. Laula an hadan Allah. Bang bukun kal na kawasasin Tuhan. Bang bukun kal na panghidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di akulong na mabiyahay ni. Di kami mabiyahay ni. Palsababan sadya sin nikmat. Iagad nila ing kabayaan sin Allah ta'ala. Patudjuhunin atay nila sin Tuhan. Patudjuhunin katan yan hagin hawawaran nila. Pakabayaan sin Allah ta'ala. Di sila pisukuun sin napsu nila. Di sila mapisuku sin sahawat nila. Sakawa in napsu nila. Iwan sin sahawat nila. Magada pamandu. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto mga tuwan inalawang paruntungan. Palman sin Allah ta'ala. Kad aflahal mu'minun. Suratul Mu'minun. Ingan sin suratul Mu'minun. Imbar iman usugi bambar iman baba ikauhan takupat kajam untung. Maita yaun kanila in ni'matul iman. Puunan singkatan iman. Puunan singkatan ni'mat. In iman. Dahil nga sabab yan, in manusia hangkan siya makahinang sinmangi, uno-uno na mangi, limamba in pag-iban niya. Aturan yun ang taumalamma. Mayroon mahinang uno-uno. Labirenghan in taumalamma hapag-iman. Gampay sabihin taumalamma, nari na siya migdo na dyan siya ba? Ada punin taulimam may pag-iman, yan naglulunsun. Yan nagbubuwang sa. In sabab, mangita siya nakahinang sinmangi, uno-uno na mangi. Ta'apul iman. Limam ma in pag-iman.
Limam mamanin pag-iman, in kimusog hinang kakupur. In hinang kakupur amuna in sabab na tuang kalang imadya na. In hinang kakupur amuna in sabab na lubo in paghula. In hinang kakupur amuna in sabab na lubo in pamaybay. In hinang kakupur amuna in sabab na tunggang kinging kahalan si manusia. Sa in nikmatul iman. Pagkasi iwan paglasa. Pagtaayon hakasabon nala. Amad to mga anak kapo. Paruntungan ng mga bariman. Maita sila halawang paruntungan. Aw niya amalan nila. Rukun iman unum. Kauhaan takupat ka dyan. Ya amalan nila. In sumunod pa man sila Allah Ta'ala. Walladina hum fi salatihim khasi'un. Halawang sambahayang nila, nagpapatikupuin atay nila patuhan. Yan ang sambahayang simbat iman. Nagpatikupo man in atay nila, injantong nila patuhan. Hakwa sin sambahayang. Di nila na mahinang induwarusa. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. In nagsambahayang, nagpatikupo inatay na tudyo patuhan. Di niya mahinang indo sa rakula sa lagbo-lagbo. Duwain taon niya. Tanha anil fahsya. Karausan niya pupunin pangatud niya ring amangi. Karausan niya pupunin suara niya pamangi. Karausan niya pupunin pito ang gauta baran niya pamangi. Mangi hantara sintaw iwan tao. Mangi hantara sinusog iwan babae. Mangi hantara sin babae iwan sinusog. Biya sin piya mahalayak sin bangsa Yahudi iwan bangsa Nasara. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Karausan niya pupuon, hahinang mungkar. Asibi ibanda pula, karausan niya, maita, gapi niya intuhan. Maita siya na hinanggapi sin Allah Ta'ala, kalasahan siya sin Tuhan. Maita kalasahan siya sin Tuhan, iagad niya in pamandu kabayaan sin Allah Ta'ala. Mga anak po, tiyo da kuman, magkarunahan kita niyo makada pamandu sin Tuhan. Bina'matil iman, nikmat pag-iman. Ayaw natulog pasunin nikmat ini. Id ummat na kauna, wala nila man liupasin nikmat ini. Napasanyang nila, imasa nila. Sambil yari kita niyo nagpuso, sin nikmat sa taod-taod. Ayaw natulog pasun. Bunga na ingkato taniyo, sila'y naglugto. Uno pa yan mga anak po. Kuasin ni'matul iman. Ni'matul tauhid. Ni'mat panauhid. Uno yung ni'mat panauhid yan? Ni'mat panghinunggalisin atay tudyo pakabayaan sin Tuhan. Bang mo piyakay, bang natupiyakay in ni'matul tauhid, naiging kasirik. Kaastulan mo in taon nagsiring. Kaastulan mo in siring. Sabab amo na yung kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In taon nagsirik, liup pa sin ni'mat dihil kanya si Tuhan. Imbari manusug, wala na lupasin ni'matul iman wa ni'matul tauhid. Amo na ining karunahan na to hamasan na to ini. In sabab singkatan kahalubiluhan.
wala doon yung pag-iman. Wala doon yung ni'matul iman. Wala doon yung ni'matul tawhid. Wala man doon yung ni'matul tawhid. Kakupurin pangatod. Kakupurin panali. Kakupurin hinang. Pagsirikin hinang. Waliyadu billah. Sa inyong mga anak po. Wa man yushrik billah. Kiti-yusin magsirik, magsakuto patuhan. Faqad harramallahu alayhi al-jannah. Di siya tay maunsin suwa. Ang pawayroon, pabaya, panalka. Ari, maambatin patuhanan sintao. Di maambatin pagibadat sintao. Hasabab sa jari, mabaya, panalka, pasulga in kabayaan. Tani yung mga tuwan. Na, ni'matul iman, ni'matul tawhid, banginiri na pa kayong sintao. Maksiatin hinan. Ini kato mga anak po. Pamaugbog si mga sila bariman na kauna, ibang bariman na masanato ini. Ni'matus syariah. Ni'mat magadhasara sintuhan. Wa man ahsanu minallahi hukma. Way na sarayaw-rayaw hukuman amunan nagpapanjari silangit iban lupa, iban nagpapanjari katutan. Intao naghinang sara, magluwat, magdiscuss, sambil maghiluhala, sambil maglubuhula, sambil magpatay tao. In Allahu Ta'ala, huway, piyon nakita niyo pakawayaan niya. Haway paghiluhala, haway katantan, tumtumon sa dyan nikmat pag-iman, tumtumon sa dyan nikmat panawhid, tumtumon sa dyan nikmat in siya magad, sabab ipon siya sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kita niyo mga tuwan. Dahil nga sabab yan, yung pamung nila, wa qalu alhamdulillah. Ingkatan, puji-pujihan, harap patuhan. Bang bukun nikmat day nga Tuhan. Bang bukun nikmat pag-iman. Bang bukun nikmat panawhin. Bang bukun nikmat pangakadasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kau kakuyakan sin Tuhan. Kaastulan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasabab, karidaan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay mulugpa sa nikmat na sabot. Amunin nikmat pag-iman. Nikmat panawhin. Iwan nikmat pangagad hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga kakasi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bang mabiya na hadto kabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbu lika illa. Way nakalasahan niya, in kalasahan niya magbakiwan sintuhan niya. Di niya nakalasahan magbaksewan ama niya, magbaksewan sintunang niya, magbaksewan magtugon iwan simbakay niya. Ing kalasahan niya, magbaksya, iwan sintugon sintuhan iwan siya. Kaya untuan, ing katagihan sintaw, magbak iwan sintugon. Misan way tugon, madtura. Na, bang kaya tumtumanin nikmat to ini. Hubbu lika illahi fid dunya wal akhirah. Kanungnungan niya, kalasahan niya, in magbak, iwan sintuhan niya, sabab amuad timpuunan singkatan, dahon magbak, iwan amuad timpuunan singkatan, lasahon. Palman sinallahu ta'ala, harap panabi, harap marikato taniyo, pattabi'uni, akaran niyo sa din na biging. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Akaran niyo sadya in nabini. Amo nang junjungan na to alayhi salatu wassalam.
Naunuwang na tuyagan. Yuhbibkumullah. Kalasahan kamu sinallahu ta'ala. Naglalasain tawihaon. Sa kawatuan, wala sadyarunin la sa kabayaan sintuha. Illa man rahima rabbu. Amuraing kiaulungan sintuhan. Amuraing mabaya karidaan sintuhan. Hinda siyurayan. Amanu billahi wa rasulih. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'i, hisiusin tao, mabaya magbakiwan sintuhan niya, lawi in baya, lawi in kuyag, lawi in baya, in lasa sin Allahu Ta'ala, duma magbakiwan sin siya. Amo yan in kakuyagan sin Barima. Dahil nga sabab yan, paruntungan kanila hadunya ay wanadlaw akhirat. In bukun bariman, in kakuyaran nila, magbakin tao ibang tao. Khasiruna fil khairat, nalugi na sila sing karayawan. Aw namuk na nga subo, murid pakuro niya. Lang na guru na mo, may ta sila halawm untong in sila halawm lugi. Sabab hangkan sila lang ni halawm sinuntong al-muhafazatu alal awqat. Yajagahan nila in waktu magbak in ipon iwan tag-ipon, way absin nila. Nasulay na ka mag-school, in time mo lisag pito iwan tunga, magtukaw, lisag siyam iwan tunga. Amo na dati nga nangun mo adlaw-adlaw. Kita niyo mga tawan. At tawa mag-enroll na sadya kao, pag-uwos di na kao mag-attend class. Pasandong ako no yan mga anak po. Na, hisiyu-siyu sabda, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, hadisul kud, hisiyu-siyu, in mabaya, magbakiwan sintuhan niya, di hadunya, labi in kuyag, sinallahu ta'ala, magbakiwan sin siya. May talawin baya sintuhan magbakiwan sin siya, yaong kanyan ni'mat, yaun kanya ni'matul iman, yaun kanya ni'matul tauhid, yaun kanya ni'matul syariah. Amo yan ang kagunahan na to, hatiu-tiu waktu tanyuri hadunya, ang pakitanyuri kalamuran, sin syaitan, hiluhun, iwan papaghiluhun. Kitaan niyo mga tuwan. Na, unimperman sinallahu ta'ala, katutan niyo. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم. Nasabot mga karayawan, nagkahinang si mga tao marayaw, kapag ibadat nila, kapag jihad nila, hauno-uno na hinang nila, wala sila nakupur, wala sila nasirik, wala sila na aganyaya. Di nila pindahaning kabayaan sinallahu ta'ala. Amuring agarun nila. Lam yaku mughayira ni'matan an'amaha ala qawmin. Di na pindahun sinallahu ta'ala. Indayin kaniya. Sarawain makamula. Pindahun sintao doon man kaniyan nikmat. Nauno yan. Pakusugon natin pag-iba. Ayaw kita niyo makupura pangatun. Ay kita niyo makupura pangdungong. Ayaw kita niyo makupura suara. Ayaw kita niyo makupura hasabab sin. Kita na to iban sindiungog na to. Di na in Allah Ta'ala maminda habiyata niya. In ni'mat da. Di dahil nangun kupur. Sakawa, in ni'mat hinang sinta ukupur. In marayaw hinang sinta ubala. In marayaw hinang sinta umulka. In ni'mat dihil kaniya sinallahu ta'ala. Hipagsiksa kaniya hadlaw kanakana. In ni'mat dihil kaniya sintuhan. Hipaghiluhala niya riha dunya.
in bariman usog, iwan bariman bawa'i. Nikmat da piyakay nilara, hikasanyang dunya, iwan hikasanyang adlaw akhirat. Sabab, faiduna biawkatihim. Nagparuntungan sila hakatan waktu. Sabab siyapahan na si mahasud, si mahatinggi, indumiwan sinadlaw, ingkatan masa, hindi da malugi, hawakto amura mga sila bariman, sababin nikmat, wala nila pinapakakupur, wala nila pinapakasirik, wala nila pinapapag-anyaya, iwan papaglaong. Amo yan mga anak apo. Na Anas ibn Malik radiyallahu an nagsabdalaw ng junjungan alayhi salatu wassalam in ummatini mabahagi dua tumpukan. Inamukadis mabahagi tutumpukan. Inalong maun hadis mabahagi kapituan tagtu. Jakana fi akhir zaman sarat ummati ala salasi firaq. Apabila lang namabot inahil zaman, amunin kita niyo ini. Kalay kasi na, mataod na nasasad, mataod na naligap, mataod na mahilpahin. Bihubbud dunya, wajinataha, lima sana halingkat sin dunya, iban sin pagmain-main niya, sin tiyo-tiyo dayaon. Takawa imbar iman, wala. Na, nagsabdalong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabahaging pag-ibadat sin ummat niya paruang kabahagi. Ya'budun Allah khalisan liwajhi. Inamuk tumpukan yung pag-ibadat nila, agarun nila tuding kabayaan sin Tuhan. Agarun nila tuding pamando kabayaan sin Allah Ta'ala. Nagdaakin Tuhan, nagkasila sa amurad tinaturun nila. Amurad tinakarun nila. Nagdaakin Allah Ta'ala, hipaparayawin addat, bukun addat hiapu niya. Bukul adat halong singkaw man nila. Ang payan manuisuin, inadat niyan lang niya, amo na to dinadat sinapo niya. Ayaw, ada kala, wala nakasuda adat kabayaan sinakam ba? Dahil sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naasubo, in pangadatan niya, kana khuluquhu al-Quran. In pangadatan niya, amo na yaw ninhindo halong sing Quran. Bihanin kita niyo mga anak apo. Na intumpukan panagnaan ha akhirud zaman amunin kita niyo ini amun mataod na maligap, mataod na masasaw, mataod na manay kuriri nga kabayaan sintuhan, sipugon siya sin napso niya, tabiton siya sin sahwat niya, tabiton siya sin pikilan niya, hindi na mataabit. Amanu billahi wa rasulih. Wattaba'un nur. Amuray nagparat saya patuhan. Iban iagad nila, inaraak maun kanila, iban wala sila miutas daing hasahayaring Allah Ta'ala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Aun pamung kaniya sim mga tao, hamasan niya nagkhalipa. Hamas siya na naghalipa, awwalu man nawwara alal masajid. Wa khasatan fi syahri Ramadan. Umar ibn al-Khattab, waktu siya na inang khalipa, daing hamang priority hinang niya, biutangan niya lighting kamasjiran. Biutangan niya ilaw, in masjid, sabab suway masahaya in masjid, sabab yaw ni mag-ibada. Yaw ni masawa pangatud, yaw ni bukod masawa pangatud. Piabutangan niya light in masjid.
Aula-aula na bang dumatong yung bulan Ramadan. Sabab mataod matao mag-ibada at magtaraw. Impamo si mga mahadjana. Aula-aula na yung mag-ibada kamasjiran. Nang hindua sila patuhan. Pakalong nawwarallahu ala Umar kama nawwara alayna fi masajidina. Bang mayan lang niya utuhan na mo. Halawm sahayahi Umar sin sahaya rin kayo. Biya lang niya sing kapasahayan niya, biutangan niya lay tingkatan kamasjiran. Tani yung mga tuan, maitayad to. Sababin niya halawm si masjid. Nangangayo sahaya original din ato. Aturayan tuan. Nagbunga magtuy. In sahaya original, yaon na kan Umar iwan sin kawasan niya. Aturan niyo mga anak ko. Na yung kagunahan na to, amasa na to ini. Di na maambatin ilaw. Iilawanin mangga. Iilawanin ad. Iilawanin kakahuy-kahuyan. Yung kagunahan na to dakumad. Ilaw sin jantong hantara tanyo. Iwan sin tuhan tanyo rabulala. Ito mga anak ko. Na, imbar iman usog, imbar iman babae. Di sila muta sa sahaya ito. Sambilin junjungan alayhi salatu wassalam. Bang siya manaw na ring habay harap pa masjid. Aon pang hinduaan niya, hindu ka. Ako tika siya manaw ring habay harap pa masjid. Aon pangayoon niya patuhan. Nang kan ubos na imbita kaniya, yan po na indusan niya nakauli, ban nakauli. Matayad to, hindu ka. Allahumma. Utuhan na mo, mangayo kami kayo. Unimpia ngayon niya, sahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi bashari nura, wa an yamini nura, wa an fawqi nura, wa an tahti nura. Piya ngayon niya sahaya katanta. Na, alhamdulillah, inummati ni. Yan narinisan nin sahaya. Hinang sintaw, aw nasulal, aw nakarinisan. Magkagunahan kita niyo mga anak po. Sahaya ring Allah Ta'ala. Sahaya sin nikmat pag-iman. Sahaya sin nikmat panawhid. Sahaya sin nikmat magad kita niyo hasara sin Allah Ta'ala. In bihad turagbos. Ya ayaran na to in waktu. Amin waktu mag-alup in ipon. Iban tagipo. Na. Amuyad to mga anak po. In Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di niya na pindahunin nikmat yadto. Sehingga pindahun si manusia. Pakakupur, papaglaog, papagsirik, papaganyaya. Yari di matuhamasa na to ini. Nalamin sin Yahudi, iban sin Nasara. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Di kabayaan sila Allah Ta'ala yung paglao. Di na kabayaan sila Allah Ta'ala yung paganyaya. Sa kawa. Yaning syaitan mananasad. Yaning syaitan iblis mananasad. Yaning syaitan manusia mananasad. Sa kawa bangyaon kawa pamaugbog kabayaan sila Allah Ta'ala. Da'i ila rahmah. Yan ang nananawag-tawag na naabit kay mo pamagkasilasa.
ay mutay kuri ya kau kakasisin Allah Ta'ala. Ya kau tay manguda pag-agama, magsama-sama kita niyo tumay simpana abiti. Sin pagkasi iban paglasa. Iban yan imana na wagtawag pakasabunalan, iban pakaadilan. Ayaw kita niyo mutashan. Sabag imbihan dagbut. Malayo kita niyo rin nga pag-anyaya. Malayo kita niyo rin nga paglaog. Apabila tiay nato in rahmat, iban kaadilan, iban kahatulan, wal hidayah, iban di kita niyo mutas. Dahil nga pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingwa na to al-islah yawmiyan. Mininang na to maghatul bukon maglara. Hatulunin kay mangi, dayaunin kay mangi, bukon larakun. Uno yan. Jar'ul mahabba fi kulubina o fi kulubina. Hitanom na to im pagkasilasa. Halawm sinjantong na to. Binhi binin kato taniw. Yara kato taniw sin Allah Ta'ala. Hakanabihan iban hakarasulan. Hipatanom im pagkasilasa. Halawm sinjantong sintiap-tiap siulakan. Na murah-murahan. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Bang nato na agad imbihad turagbos. Kita niyo masanyang naghula diha dunya, aula kita niyo ray sabim masanyang migday diha dunya hapagtakaran, damikyan hakahinapusan in Allah subhanahu wa ta'ala kakasiniara in tabangun niya sa tangkisan nato sadya bang mayan kita niyo didto ha mga mga manusia nakadawhat sin paruntungan tangkisan nato in kalugian sabab bang nalugi hadunya labi ing kalugian haadlaw akhirat. Tubtub na ridto salam duaan mo ang mga anak kapo at tiranan nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana min al-faizin wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.